Ang mga kagikan ni Jesus. Lucas Kapitulo 3 versikulo 23-38. Mga 30 na ang edad ni Jesus sa dihang nagsugod siya sa iyang buluhaton. Sa huna-huna sa mga tao, anak siya ni Jose nga anak ni Eli. Si Eli anak ni Matat. Si Matat anak ni Levi. Si Levi anak ni Melki. Si Melki anak ni Jonai. Si Jonai anak ni Jose. Si Jose anak ni Matatias. Si Matatias anak ni Amos. Si Amos anak ni Nahum. Si Nahum anak ni Esli. Si Esli anak ni Nogay. Si Nogay anak ni Maat. Si Maat anak ni Matatias. Si Matatias anak ni Semi. Si Semi anak ni Joseph. Si Joseph anak ni Juda. Si Juda anak ni Juanan. Si Juanan anak ni Risa. Si Risa anak ni Zerubbabel. Si Zerubbabel anak ni Shealtiel. Si Shealtiel anak ni Neri. Si Neri anak ni Melki. Si Melki anak ni Adi. Si Adi anak ni Kosem. Si Kosem anak ni Elmadam. Si Elmadam anak ni Si anak ni Josue. Si Josue anak ni Elezer. Si Elezer anak ni Jorim. Si Jorim anak ni Matat. Si Matat anak ni Levi. Si Levi anak ni Simeon. Si Simeon anak ni Juda. Si Juda anak ni Jose. Si Jose anak ni Jonam. Si Jonam anak ni Eliakim. Si Eliakim anak ni Melea. Si Melea anak ni Mena. Si Mena anak ni Matata. Si Matata anak ni Nathan. Si Nathan anak ni David. Si David anak ni Jesse. Si Jesse anak ni Obed. Si Obed anak ni Boaz. Si Boaz anak ni Salmon. Si Salmon anak ni Naasan. Si Naasan anak ni Aminadab. Si Aminadab anak ni Admin. Si Admin anak ni Arni. Si Arni anak ni Hezron. Si Hezron anak ni Perez. Si Perez anak ni Juda. Si Juda anak ni Jacob. Si Jacob anak ni Isaac. Si Isaac anak ni Abraham. Si Abraham anak ni Tera. Si Tera anak ni Nahor. Si Nahor anak ni Sirag. Si Sirag anak ni Ru. Si Ru anak ni Peleg. Si Peleg anak ni Heber. Si Heber anak ni Sheila. Si Sheila anak ni Kainan. Si Kainan anak ni Arphaxad. Si Arphaxad anak ni Shem. Si Shem anak ni Noe. Si Noe anak ni Lamek. Si Lamek anak ni Metusela. Si Metusela anak ni Enoch. Si Enoch anak ni Jared. Si Jared anak ni Mahalalel. Si Mahalalel anak ni Kenan. Si Kenan anak ni Enos. Si Enos anak ni Seth. Si Seth anak ni Adan. Si Adan anak sa Diyos.